akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Sa'dan, Kepala Biro AUPK UIN Araneri Darussalam Banda Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.